Урие Эдемова Айдын кечеде. İşte bu kartnen ikimizin odamız dedi. Musafirlerini oturmağa davet etti. Bir odamız daha var. Anda kızım Fatma iki balasının beraber otura. Akayı cenkti. Kartı terinden kokus geçirdi. Bu arada yanaşa odadan uzunca boylu, siyah saçlı, dülber genç kadın çıktı. Musafirlerle sıcaklıkla selamlaştı. Olardan al hatır soradı. Cevahirge duydurmamağa tırışkan alda dikkatli bakıp aldı. Lakin bir şey aytmadı. Çıkıp gitti. Çok geçmeden çiçekli çaynikten çay getirdi. Haneli stakanlarga çay tokup musafirlerge berdi. İçinde parvarda konfeti olgan şekerlikni kadınlarının ogune surdu. Alimenin Cevahir, da dünyada böyle şeyler de bar eken degen gibi biri-birine bakıp aldılar. Konakbayının teklifinin konfetinin kokulu çay içtiler. Onlarla beraber kelgen iki kadın kartinin samimiyetlikle sübetleşmekteler. Onlar mında evvelde kelgenlerge benzeyler dep düşündü Alime. Sofra lafı çıkkanda onlar özlerini çok sıkmadılar. Aksine onu beklegen gibi oturdular. Alime kolaysızlandı, ozunu nasıl tutacağını bilmedi. Lakin açlıktan esini joyacak derecede azaplanmaktaydı. Bu vakit onlar oturgan odacıkның kapısı açılıp, içeri kartnen beraber gayet lezzetli aş kokusu kırdı. Çokka barmay, Fatma konanı setke yakınca çıktı. Sofra koydu. Herkeske birer çanaçık sıcak şorba getirdi. Ana babası ve musafirlerini aşka davet etti. Alime ozu ve Cevahir'nin o gündeki çanaçıklarga şaşkın baktı. Ne yapacağını bilmedi. Bu vakit endi yanındakiler suskan alda aşamaktaydılar. Fatma saçmalap turgan Alimenin Cevahir'ni aşka ayrıca davet etti. Buyurunuz aşanız soğumasın, dedi nezaketlikle. Alime ona teşekkür bildirdi. Aşka uzandı. Pirnet şorbası. Ah Allah'ım, ne kadar lezzetli aş bu, dep düşündü. Pirnet şorbası aşamağanına çok vakitler oldu. Onun lezzetini unutup başlagan. İçine şorba degildi. Dersin kuch, takat, hayat kirmekti. Çanaktaki şorba bayağı eksilgende birden toxtadı. Ah şimdi imkanı olsa da bu çanaçıkны bağrına basıp evine çapar, anda şorbanın içine at kulak koyup bir kazan aş yapar, balalarına aşatır edi. Lakin bunun çaresi yok. Başını koterdi, uzundan azıcık oyakta oturgan kızına bakmak istedi. İkisinin gözleri rast keliştiler. Cevahir ona suskan alda baktı. Terin kokus geçirdi. Ne yapayak degen gibi omuzlarını sıktı. Sonra gene o gündeki çanaçıkka uzandı. Bu lezzetli aştan son gene çay içtiler. Sübet devamında Alime Fatma'nın bu stansiya şehirçiginde nasıldır bir idarede hesapçı olup çalışkanını anladı. Aslında kartnen karti Alime'nin koydeşleri olup çıktılar. Lakin baydardan degildi, urkustalı ekenler. Alime'nin ana babasını yakşı bile ekenler. Kulak olarak alınganlarını da hatırladılar. Baban Abdurrahman Bey pek yakşı insan idi. Ah Rabbim, bu aramlar bizim başımızga da neler getirecek ekenler, dedi karti başını salladı. Yavluğunun ucunun gözlerini sürttü. Akayın cenktedir elbet. Alime onun sözünü tasdiklagan alda başını salladı. Akayım da, büyük oğlum da bala demek mümkün edi. O da cenkti. Olar bayağı vakit sübetleşip oturdular, lakin Alime kartnen kartinin ne degenini, ozu ne aytkanını bilmey. Gözleri o günde karanlık içinde açlıktan çekişe yatkan balaları canlanmaktaydılar. Çokka barmay herkes tındı, oturgan yerinde yuklap kaldı. Alime bütün gece yuklamay,
Балаларыны тушынып чыктымы, жокса оларнын багылы түшлер көрдүмү аңлап буламады. Ләкин яры кечеде көрген тушуну пек айдын хатırlап калды. Кожасы оңа калпагы ичинде канатчыклары солпурап калган яры тірі, яры өлі алында яткан бір качы чипче чыгып берди. Алиме олар пек ушугенлер, пек азапланганлар. Сен оларны бак, өлүмдөн куртар, деди. Алиме оңа бир шейлер айтмак истеди, лекин жетиштирип боламады. Кожасы бирден гайып болуп кетти. О чипчечиклерни дерал калпак ичинден чыкарды, суу берди. Эр-бирини невбетнен аучу ичине алып, бир шейчиклер ашатты. Кене суу берди. Оларны яна яткан собанын янына алып барды, кызынмаларына ярдым этти. Бир аздан соң чипчечиклер яваш-яваш башчыкларыны көтөрүп башладылар. Канатчыкларыны жыйыштырып, оз багырларына бастылар. Ерлеринден турду ве эв ичинде доландылар, чивилдештилер. Сары тендүрөз дүлбер чипчечиклерге чевирилдилер. Ләкин бирден нечиги ойлойди канатчыкларыны солпураткан алда ятып калды. Оңа суу, аш, собанын сыжагы бир шей жардым этмеди. Чүнки оюнду жансыз эди. Ondan soň Алиме аслы да юклап боламады. Ерге ярык түшкенинен турду. Карт одачыкнын төрүндөгү тар бир адамлык эски демир кроватта жаш бала кеби пышырдап юклай. Карти мусафирлер арасында отурган жеринде бир аз янтайган. Мусафирлерден жашча кадын кийиз үстүндө тыгырып калган. О бирлери Алиме кеби отурган жерлеринде катып калганлар. Демек bizler бу кече картинын сетини тутуп алганбыз деп тушунду Алиме. Жевайырнын оз жеринде болмаганын көргенде, акшам оны Фатма оз одасына алып киргенин хатırlады. Кызынын насыл уятажагын билмей тушунуп турганда, олар олган оданын капысы мукайтлык менен явашчыктан ачылды. Босага үстүндө Жевайыр пайда болду. Ана бала кимсеге дуйдурмай evden чыкты ve базарга кеттилер. Олар келгенде базар мейданы бом-бош эди. Таба киби тертегиз, темиз этип сыпырылген. Ләкин четлеринде базы жерлерде гойланып калган суулар көрүнө. Кайдандыр 2-3 көпек пайда болду. Олар кысмет арап базар мейданын доландылар. Соң гайып болуп кеттилер. Чөп кечмеден эшек экилген үстүндө бир кач адам болгон 2 араба келип чыкты. Олар базар мейданынын ортасында тукталды. Адамлар арабалардан чубаллар тушурдулар. Бир кенарчыкта коркуп, пысып турган ана балага кулак асмай, оз ара кычырып лаф этмекте эдилер. Базарнын ичи бирден адам менен толду. Сагда мал базары тарафтан делялларынын сеси эшитилип башлады. Алиме букчачыкны ачып, костюмну чыкарды. Бурушкен жерлерини сыйпап тегизлемеге тырышты. Базар ичинде бир аз доландылар. Оларга кулак аскан адам болмады. Олар базарны экинчи кере доланганда, янларында бир жаш оглан токтады. Алименин сак билеги үстүндөгү костюмге диккатнен бакты. Сатасыңызмы? Деди алчак каба добушнен. Алиме элбет деген маанада башын саллады. Оглан костюмге узанды. Бакмак мүмкүнмү? Мүмкүн, деди Алиме ве огланга костюмдун быжагын берди. Оглан уну бакып турганда, бир кыржыман муштери пайда болду. О костюмну бакмак истеди. Оглан яваштан элинен кишини кенарга үйтеген кеби этти. Мен бакам, кедер этмеңиз, деди катиеттlikle. Киши башта кызышкан кеби болду, ләкин огланын озуну сыкмаганын көрүп, сусмага мажбур болду. Ләкин чекилип кетмеди. Огланын насыл карарга келмесini бекледи. Оглан быжакны Алимеге кайтарып берди, штанını бакмак истегенini айтты. Алиме оңа дерал штанны узатты. Элбет бакыңыз, деди. Оглан уну да жакшы бакып, соңра сайыбыне кайтарып берди. Быжакны кийип бакмак мүмкүнмү? Деди. Алиме оңа быжакны берди. Оглан үстүндөгү саяланып, жыйшыныклы этип тикилген жешил бекасам чапанын чыкарды. Бекасам басманын бир чешити. Уну кайда койсам экен деген кеби этрапка бакты. Мага бериңиз, деди анасынын янында турган Жевайыр.
Оғлан шымдычык көрген кебі оңа бір бақып алды, аз ачық күлімсіреді, қызға чапаныны берді. Костюмны ашықмай, мұқайтлықнен киді. Янындaki осмырлерге құлақ асмай, сабырнен бұжақының яқасыны, о яқ бұяқыны түзетті. Тірсеклеріні бүкіп, екі еліні кокусу үстіне хачылады. Мен беллесем тардегіл, деді Алимеге. Алименің қаршысында шымды бұ ябанжы оғлан дегілде, дерсін Джафер тұрмақтайды. О дүнияны ұнытып, оғланға бақып қалған еді. Ана, о сізден сорай, деді Джавайыр анасына. Алиме бірден өзіне келді. Пек яқшы, деді қалтырабық сеснен. Оғлан оңа ойчан назарлар бұрақты, ләкин бір шей айтмады. Бұжақны яваштан чықарып, Алимеге қайтарып берді. 10 кило мысыр бұғдайға берірсіңіз ма? Деді. Алиме өз құлақларына инанмаған адам кебі егетке бақты. Қыржыман күшік тоқал қашларының маңлайының ортасына көтерді, бірден чекіліп кетті. Алиме елбет деген кебі башыны салады, егетке костюмны берді. О яваштан білегінен сатыжының еліні қайтарды. Мен шымды мысыр бұғдайды кетірірім, сіз бұ ерде тұрыңыз, деді. О кетті, ана бала бірі-біріне қуанчынен бақтылар, ләкин су көрмей, папуч чықармайық деген кебі, сеслеріні чықармадылар. Чоққа бармай оғлан арқасында турбачығы бір қадынен қайтып келді. Қадынға костюмны көстеріп бір шейлер айтты, о хошын талда күлімсіреді. Еліні көксіне қойып, рахмат, деді Алимеге. Оғлан турбаны ерге қойды, оның ағызыны açып, авучи içine бен-бейаз мысыр бұғдайларını алып, Алимеге көстерді. Соңра андан кішкене бір бұқчачық шығарды, бір шейлер айтты, ләкин Алиме оны аңламады. Күлімсіреген алда башыны салады. Оғлан, костюмны енді бере білесіңіз деген кебі сатыжыға күлімсіреген алда бақты. Алиме дерал оңа костюмны ұзатты, ейлікнен кейіңіз деді. Қадын мен егет костюмны алып кеттілер. Джавайыр турбаны арқасына ұрды, қалабалық базар ішінде біреу чекіп алмасын деген кебі адамларына ұрына сүріне бұ шаматалы еріні теркетті. Ана бала içlerinde насылдыр бір қиметлі шейлерінден махрум олғанларына ағырлық ис етселер де, асылында екісі де қуанчылы еділер. О егет ақылларына біле кетірмеген фиятны берді. Бұ мұбарек мысыр бұғдайынан енді олар языны тапа білелер. Демек ке жанларына ачлықтан құртардылар. Арқасында 10 кило юк олғанына бақмадан, Джавайыр анасындан да огде кетмекте еді. Енді бірден бір істеклері барып қардашларына бір шейчік ашатмақ. Алиме чаресі олса да, шымды бөле юріпдегіле чапып кетсе, евге барғанынан бір чаначық мысыр бұғдай алып құмшысына чапар, оның дегірменінде чекіп ұнға чеверір, балаларға ат құлақсыз шынген бұламық пішірір, балаларының учыне де ашатыр. Әлбет, пек мұқайт олмақ керек. Оларының ичечіклері ач отырмақтан сигар кәғытты кебі инжеріп қалғандыр. Бірден қойы жабыламық бермек олмас. Баяғы ел юрген сон Алиме Джавайырны тоқтатты. Бер балам маңа, пек yorulғандырсын деді. Джавайыр аңа итираз білдірді. Тоқтамай жақ олды. Ләкин анасы оның өгіне шықты. Ерге қой юкілні, деді қатиетліклі. Джавайыр артық оңа итираз білдіріп оламады. Турбаны анасының өгіне қойды. Алиме оны көтере атқанда бірден тоқтады. Турбачықның ағызыны açты, оның içindeki бұқчачықны алды. Оны мұқайтлықнен açты. Қарарнен 1 кило той көрпесі. Авучи içine сап-сары түйден алып қоқлады. Балам бізге оғланны Алла yolлады, деді қуанчнен. Бұқчачықны турба içine қойды. Оның ағызыны бағлажа қолғанда Джавайыр егіліп бұқчачықны алды. Юкіңіз біраз еңгілешір, деп күлімсіреді. Олар чоқ юрмеділер, оғлерінде ұзақта бір араба пейда олды. Алимелер башта оңа құлақ асмай жақ олдылар. Соңыра бірден ічлеріне қорқыт ұшты. Я барып та, арабадаки адамлар турбаны тұтып алсалар.
Чевреде кімсе де көрінмей. Екісі де бірден сақ тарафтаки içinde сық қамыш өскен, түбінде азы-чық су болған анқарға түштілер. Қамышлар арасында сақландылар, сусып, деңеліп отырдылар. Екісінің де юреклері дүкілдемекте еді. Баяғы вақыт кечті. Абайламадық, кечіп кеттілер ғалиба, деді Алиме фысылдаған алда. Джевайыр башыны азы-чық көтерді, etrafқа көз ташлады, кімсе көрінмей. Пысқан алда анқардан шықты. Араба олардан баяғы ұзақлашқан. Еліні салады, анасына чықа білесіңіз деген кебі ишмар етті. Ләкин Алиме ұзыны сұқмады. Біразда ұзақлашсынлар, деді Джевайырге ешітілежек сеснен. Соңра анқарның ялысына көтерілді. Тегіз ерге костюмны сарып кетірген боқчачықны төшеді. Мұқайтлық нен турбадаки мысыр бұғдайының ярысыны оның үстіне төкті. Боқчачық етіп бағлады. Екіміз болып алсақ, көзге чоқ ташланмас, деді Алиме. Джевайыр оның ле разылашқан алда башыны салады. Олар кейіне yolға шықтылар. Алиені саба ерте Кемал уятты. Тур Алие, саба açıldı, ләкин анамлар келмеділер, деді қалтырауық сеснен. Соңра серверчикке бақты. О қыбырдамай юқлай. Яваш-яваш нефес алғаны көріне, kokус hafesçigi көтеріліп ене. Екісі де баяғы вақытлар сессіз солықсыз яттылар. Кемал ерінден тура жақ қолды, ләкин көтеріліп оламады. Эллері аяқлары жансызлар. Она таби олмадылар. Сөніккен көзлері ле Алиеге бақты, susты. Алие ерінден тұрды. Су верейім, деді бір şey anlamаған алды. Кемал оңа дарқақ фикірлерле бақты, соңра бер деген манада башыны саллады. Алие ярым мешребе су алып, ағасына ұзатты. Кемал мешребені алды, оңа диққатнен бақты, зорнен ярысыны içті. Қалғаныны сен іч, деді қардашына. Алие суыны аз içecegine қуанды. Ләкин оны сонына же içіп оламады. Оқшыды. Ичеклері бірі-біріне қаршып кеткенке болды, тез-тез барып еріне ятты. Дөрт көзінің башы аляда босаға үстінде, көзлеріні де ача, де юма. Onun çullu kuyruğu güya özünden kopup düşken, yerde cansız sozulup yata. Pencerenin gazetaları keni kızardılar. Güneşinin şavlesi cam olgan көзден içeri sokuldu. Aliye yatkan setinin yarısını yarıklattı. Balalarını keni tüneyonka azaplar çıkıştırıp başladı. Aliye yerinden turdu. Çanaklardaki at kulak şurbasına baktı. Atqulaqlar түбіне çökkenler суы арнық yeşilce. Çanaqны екі elінен көтеріп ağzına alıp bardı. Acı sudan yüreçigi bulandı. Çanaqны қайтарып yerine koydu. Anam pişirgende lezzetli olaydı, dedi fısıldanın. Anam onun içine un bırakaydı, dedi Kemal. Aliye azbarga çıkacak oldu. Kemal ona razılık vermedi. Anamlar indi yoldadır, şimdi gelirler, dedi. Çok vakitqa beklep yattılar. Lakin olar dört göznen beklep bakkan kapıdan kimse kirmedi. Kemal yavaştan turdu, lakin şu andan türklendi, döşegi içine yıkıldı. Ağa sana ne oldu, dep ağlap başladı Aliye. Kemal gözlerini açtı,
Кардашына бакып bir şey aytacak oldu. Lakin ağzı içinde tili aylanmadı. Pek yorgun edi. İşaret parmağını dudaklarına dokundurdu. Tıs dedi yavaştan. Serverçikini uyantırsın. Bu vakit odağa artık Ali kırıp geldi. Kemal, Aliye, geliniz çumçuk aşağıya dedi. Çumçuk, kuşçuk. Elindeki yarısı tüklü, yarısı kor üstünde yangan torgay balasını onlarga gösterdi. Aliye ağasına baktı. O aram, dedi gözleri sönükken Kemal, tili kurmeklengen aldı. Artık Ali incingen gibi oldu, elindeki kuşka baktı. Onu ozum tutup soydum, ölü de güledi. Ebisi bir aram. Kuş aşalmay, dedi Aliye. Dört göz olarga nasıl hukum çıkarırlar eken degen gibi bakıp durmaktaydı. Artık Ali keni kuşka baktı. Sonra kanatından tutup kıymay köpekinin ağzına yakınlaştırdı. Dört göz ağzını balabağın açtı. Onu nasıl yutup yibergenini kimse duymadı. Kuşçuğunun bir kanatçığı dudağına yapışıp kaldı. Lakin köpek ona kulak asmadı. Daha var mı? Degen gibi artık Ali'ye baktı. O bir şey aytmay çıkıp gitti. Birazdan son qaytıp geldi. Beyaz basmadan tikilgen, lakin ko'gerib kalgan ştanının cebinden kuş yumurtası gibi taşçıklar çıkardı. Beş taş oynayık mı? Dedi. Kemal indemedi. Aliye oynayacak oldu. Durup odanın ortasına adiyal yayıp oturdu. Karşısından artık Ali çöktü. Kızcık beş taşını bir-birine yakınca düşürmeye tırışkan aldı, yerge bıraktı. Bu işte onda tecrübe var. Bu oyunu dostları ve ağasının çok oynaydı. Sol elinin parmaklarını kerip yerge tiredi. İşaret parmağının baş parmağının arası kemer kapı gibi açık dura. Bir taşçıkını alıp tepege attı. Lakin yerge düşe atkanda onu tutup olamadı. Eli birden ağırlaştı. Cansızlandı. Onun istegine tabi olmadı. Aliye artık Ali'ye baktı. Düşünceli aldı sustu. Sonra oynamayacağım dedi kaltıravuk sesle. Artık Ali onun ne için oynamak istemegeninin sebebini anlap olamadı. Lakin ne aytmakını bilmey, taşçıklarını ciydi, pencereyi içine bıraktı. Ozu Kemal'ın yanına barıp oturdu. Düşüncege dalgan alda sustu. Kemal'ın gözleri onun ellerine düştü. Artık Ali'nin iki eli dekirlengen, tırnakları osken, demek o da yakınlarda hamur basmadı dep düşündü Kemal. O artık Ali'ye bakmak, onun ile laf etmek istedi, lakin olduramadı. Göz kapakları ağırlaştı, gözleri öz-özlüğünden yumuldular. Artık Ali de bayağı vakitkaca Kemal'ın yanında suskan alda oturdu, biraz yuqusirab daldı. Sonra turup set üstünde susup oturgan Aliye'ge bir şey aytmay, çıkıp gitti. Aliye ağasının yanına vardı. Ona biraz bakıp durdu. Uyanmadı. Tursa kene su içmege mecbur eter dep düşündü. Serverçikке göz etti. O da yuklay. Barıp o'zining yerine oturdu. Pencerege kapıga baktı. Ayak davuşları eshitilmeymi eken dep dingeldi. Bir yerden çırt etken davuş eshitilmey.
Son sonuna onu da beyutluk bastı.